Bidasubirwaho rero ubuyobozi bwa AFC M23 bukaba butangaje impamvu uri kuva mu bice bitandukanye batangiye kugenda bavamo n'igikorwa gikomeye cyane cyo gukura ingabo zabo mu duce twinshi tw'ingenzi muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. N'igikorwa kandi bamwe bita gusubira inyuma kugira ngo haboneke amahoro ashingiye ku masezerano ya Doha, ariko M23 yo ikabiri kubyita ugusimburanya ingabo mu buryo bw'ubuhanga, kandi ikaburira ko nihagira ugira ikosa komeye akora hazaba ishyano. Ese leta ya Kinshasa yiteguye kubahiriza ibi? Kuko imitwe nka Wazalendo yo yatangiye kwinjira aho M23 iri kuva bya bindi umunyarwanda yagize ati aho ingwe ivuye impondo ihita ihagera. Byose rero bikaba bitwerekeza mu Busuwisi mu biganiro bishya. Komeza ubane natwe rero muri iyi nkuru irambuye wumve impamvu M23 yavuye Iminova Rubero na Warikare nicyo bivuze ku mutekano w'umujyi wa Goma. Niba utarakana subscribe ikande ubundi dukomeze ni inkuru ikomeye cyane. Reka rero twinjire mu mizi y'iyi nkuru. Kuva tariki ya 26 Werurwe uyu mwaka wa 2026 amakuru adasanzwe yatangiye gucicikana ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu bitangazamakuru bitandukanye yemeza ko abarwanyi b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo Mouvement du 23 Mars AFC M23 batangiye kurekura ibirindiro byabo, ndetse ibi birindiro bakaba babimazemo igihe kitari gito. Nkuko byemezwa n'abanyamakuru bakurikiranira hafi ibibera mu burasirazuba bwa Kongo barimo Rodriguez Katsuva ndetse n'abandi nka Steve Wembi, ngira ngo murabazi abakongomani. Uyu mutwe wafashe icyemezo cyo gusubira inyuma intera ikabakaba kilometero 30 uvuye ku mirongo y'imbere y'urugamba. Iki ni igikorwa kinini cyane kuko ntikireba intara imwe gusa, kirareba Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Urugero rufatika cyane n'urw'umujyi wa Minova uherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. M23 yatangiye kuva muri iyi centre ifite igisobanuro kinini mu bya gisirikare n'ubukungu. Kugira ngo mwumve neza impamvu uyu mujyi ukomeye, Minova iherereye mu birometero 45 gusa uvuye mu mujyi wa Sake ukomeye cyane ku rugamba rwa Goma. Ngira ngo murabyibuka neza umunsi Sake yavuyemo bwa nyuma tariki yagiye basubiye inyuma, byari umunsi utanga urufunguzo. No vuga ngo uyu mujyi utanga urufunguzo kuwagenzura umujyi wa Goma. Ni umujyi rero kuwufata byaba byoroshye cyane kuba wahita ujya mu mujyi wa Goma, kuko kuva aha Minova werekeza mu mujyi wa Goma ho harimo ibirometero 65 uva rwagati kati mu mujyi wa Goma. Kuva rero muri Minova ndetse no gusubira inyuma bagana mu gice cy'imbere mu gihugu, bamwe mu basesenguzi bavuga ko bishobora no kuba intangiriro y'umugambi mugari wo kurekura no kuba bategera cyangwa bategeza abanzi umujyi wa Bukavu. Ibi byerekana ko urugamba ruri gufata isura nshya itandukanye nibyo twari tumenyereye, aho uyu mutwe wasaga n'uwagura ibirindiro byawo umunsi ku wundi ndetse wigwizaho ubuso bunini. Ikibazo wakwibaza aka kanya ku bijyanye n'ibyo AFC M23 itangaje, ese ubuyobozi bw'iyi mitwe, ubwo ndavuga AFC M23 twirwaneho n'abandi bose bakorana nabo, ese baraneshejwe cyangwa n'amayeri ya gisirikare? Ubuyobozi bw'ihuriro AFC M23 ubwo bufite uko busobanuriye intambara haba mu rwego rwa gisirikare ndetse no mu rwego rwa diplomasi. Umuvugizi w'uyu mutwe bwana Lawrence Kanyuka binyujije ku rubuga rwe rwa X yashyize hanze itangazo rigenewe abanyekongo n'amahanga yose ngo bagire ishusho nyayo y'ibiri kuba. Yagize ati ihuriro rya AFC M23 riramenyesha abantu bose ko ibikorwa biri kugaragara ubu ku mirongo itandukanye y'urugamba ari igikorwa gisanzwe cyane kandi cyihariye cyo guhinduranya no gusimburanya mu buryo bw'ubuhanga bwa gisirikare amatsinda y'ingabo zacu za ALC. Lawrence Kanyuka yashaka kumvikanisha ko atari uguhunga ahubwo ari byo bita rotation muri rurimi rw'igifaransa, aho ingabo ziruhuka hagasimburwa izindi. Ubu ni ubutumwa Lawrence Kanyuka atanze muri ijoro ryahise.
Kanyuka rero yanongeyeho ko iki gikorwa kigamije kwerekana ubushake bwiza bw'ihuriro AFC M23. Yavuze ko M23 ikomeye ku cyemezo cyayo cyo kubahiriza ku buryo budasubirwaho amabwiriza yo kubaka icyizere, icyo bita mu rurimi rw'igifaransa mesure de confiance, yemeranyijweho mu rwego rw'ibiganiro by'amahoro byabereye i Doha muri Qatar. Yasoje aburira leta ya Kinshasa, yemeza ko AFC M23 ikomeje umugambi wayo wo kurinda abasivili kandi ko yiteguye cyane gusenya no guhashya iterabwoba iryo ari ryo ryose rigitangira. Ibi biraca amarenga ko uruhande rwa Kinshasa ruramutse rugerageje kubatera aho bimukiye bagabwaho igitero simusiga. Reka tujye ku mpungenge ku mutekano w'abasivile n'umubare w'uduce twarekuwe. Dukomeje isesengura ryacu, reka turebe igice cy'abaturage basigaye mu duce twavuyemo ingabo za M23. Umuyobozi w'umujyi wa Goma yatanze ishusho y'uko bimeze ku ruhande rwabo, ahamya ko uku gusubira inyuma by'umwihariko mu gace ka Lubero ari igice cy'amasezerano y'amahoro. Asaba ko impande zombi zirekura intera ya kilometero 30 kugira ngo bishoboke ko habaho ibiganiro bishya. Uyu muyobozi yagize ati ntabwo tuzigera tuva mu mujyi wa Goma. Uku gusubira inyuma ku mutwe wa M23 mu gace ka Lubero biri mu murongo w'ibiganiro by'amahoro. Buri ruhande rusabwa gusubira inyuma kilometero 30 kugira ngo ibiganiro bibashe kuba. Twebwe rero twubahirije ibyo twasabwe. Ariko yongeyeho ikintu gikomeye cyane, kumvikanisha imbogamizi zihari. Aho yatunze urutoki ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi Fachibeto avuga ko butubaha ibyo bwiyemeje. Yagize ati Felix Tshisekedi ntabwo ari kubahiriza ibyo yemeye. Imitwe y'abitwaje intwaro izwi nka Wazalendo yahise yinjira muri twa duce twasizwe na M23, ibintu bishyira abasivili mu kaga gakomeye. Ibi birerekana ko aho kugira ngo hasigare ari uduce tutarimo abasirikare hari kwinjiramo inyeshyamba za Wazalendo. N'uduce rero twiswe rero M23 iri kuvamo muri iyi minsi nk'uko byemezwa n'umunyamakuru cyangwa umwe mu bakurikiranira aya makuru hafi witwa Rugabisha mu karere ka Lubero. Honyine M23 yerekuye duce ndetse n'ibirindiro birenga 10 guhera tariki 26 Werurwe uyu mwaka. Bagiye bava muri aya makomine n'imidugudu Miliki, Runyasenge, Vukununu, Kirikiri, Kipese, Kasima, Katondi, Kitsumbiro, Kanyambi ndetse na Mambasa. Muri uku kuringaniza urugamba kandi ntibyagarukiye muri Lubero gusa, kuko no muri Warikare hari ibice byavuyemo abarwanyi ku munsi umwe. Utwo ni Minjenje, Mpeti ndetse na Kanune. Ibi birerekana ukuntu urugamba rwahinduye isura ndetse ubu M23 iri kurekura bukaba ari bunini cyane. Ese kuki M23 iri kwemera kurekura ibi bice byose yarwaniye amanywa nijoro? Umunyamakuru Rodriguez Katsuva yatanze ubusobanuro bwimbitse kuri iyi ngingo, atangaza ko ibi byose bishingiye kuri diplomasi yasinywe mbere yo kwibuka ibyemeranyijweho. Katsuva yavuze ko inama nkuru y'umutwe wa AFC M23 ifata igikorwa nko kubahiriza ibyo basinye, ariko ikanihanangiriza urundi ruhande. Babivuze muri rurimi rw'igifaransa, ariko tugenekereje muri rurimi rw'ikinyarwanda bashaka kuvuga ko niba leta ya Kongo itabyubashye M23 izatanga igisubizo gihuye neza n'uburemere bw'ikosa rya Kinshasa. Rodriguez Kasuva yibukije ko amasezerano yashyiriweho umukono i Doha muri Qatar arimo ibintu by'ingenzi M23 iri gushyira mu bikorwa. Ibyo birimo kugabanya ubuso kugira ngo hashyirweho za zone tampo cyangwa uduce turi hagati tudafite abaturimo. Ni ukuvuga ngo uduce tutagomba kurangwamo n'imirwano kugira ngo habe hagabanwa guhangana kwa hafi nyine kuba abasirikare baba barebana. Ikindi ni ukugabanya ingabo bagamije korohereza inzira yo guhanahana imfungwa z'intambara.
zari zarafunzwe n'impande zose. Cya cyizere n'ibyo byose bikorwa byemejwe n'inyandiko y'umunyamakuru Steve Wemby wagaragaje ibanga ryaturutse i Minova. Iyi nyandiko igaragaza ko AFC M23 yahisemo gushyira imbere gahunda yo kugabanya ubukana bw'imirwano mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo, ariko byose bishingiye ku kubahiriza amasezerano ku mpande zombi, kuko ibitero bya Kinshasa byose bikaba byahasanga urukuta rw'umuriro nk'uko uyu mutwe ubyemeza. Ese nyuma y'ibi byose turagana he? Turagana mu bindi biganiro. Kanda Rodriguez Kasuva akabazana indi nkuru ishyushye yerekana ko ibiganiro bishya hagati ya Kinshasa na AFC M23 bishobora kutazabera muri Afurika nk'uko byari bimenyerewe. Ubwo turavuga nyuma y'ibiganiro byabereye muri Kenya, bigakomeza muri Angola inshuro nyinshi, bikajya muri Qatar Doha, ndetse bikongera bikagaruka muri Angola ho Perezida Tshisekedi yagiye gusaba mugenzi we Lorenzo ko bagaruka muri Afurika bakajya n'ubundi i Rwanda. Ubu rero amaso ashobora kwerekezwa mu Busuwisi. Ubusuwisi busanzwe buzwiho kwakira ibiganiro bikomeye by'amahoro ku rwego rw'isi, kuko ari igihugu kitagira aho kibogamira. Nk'uko Katsuva bivuga, nubwo guhindura ibihugu byo gukoramo ibiganiro bihenda cyane bikanatwara igihe, amahoro nta giciro agira. Bivuze ko gushaka umuti w'aya makimbirane bigomba gukomeza inzira zose zishoboka. Mu gusoza rero iyi nkuru twavuga ko intambara yo muri Burasirazuba bwa Kongo igeze mu isangano rikomeye, uku kurekura uduce dukabakaba 15 twa Rubero, Walikale ndetse na Minova muri Kivu zombi si igikorwa cyo gusuzugurwa. Ku ruhande rumwe biraha icyizere inzira ya diplomasi, ariko ku rundi ruhande biteje impungenge cyane ku mutekano w'abasivili bitewe no kwivanga kw'imitwe ya Wazalendo muri twa duce twarekuye kugira ngo tube zone tampo. Ese Kinshasa izabasha guhagarika Wazalendo ntivangira amasezerano y'amahoro, dore ko bakorana mu buryo bukomeye cyane, aribo babambika baha intwaro n'amafunguro byose ndetse n'ibimogi bakoresha kugira ngo bagire imbaraga. Ese ibiganiro bishya bivugwa ko bishobora kubera mu Busuwisi bizatanga umusaruro ufatika kurusha ibya Rwanda na Doha, cyangwa no gutakaza igihe urugamba rukazongera kwambikana nyuma y'iminsi mike cyane? Ikindi kibazo gikomeye turakomeza gukurikirana umunsi ku wundi. Ndabashimira cyane mwebwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru. Niba dukurikiye kugeza amagingo aya, dufashe ukande like, nibagirwe kwikanda pe kandi ukande subscribe kugira ngo ukomeze ubone amakuru yacu 5 kuri 5. Nkaba rero mbifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza, amahoro y'Imana abane namwe.